unong le RTI la niu nongwa jingtip uba dispersing rani saisian pat ulai kindu piang baginong lom khubor pan pentip shishu ikikam badang lat ai haki office tray kam ko sarkar uba dispersing rani ulai thu pahdin ka jingwat bnia biang menta lalap badang don kumba south pa andru pu pratli ki post balat ai haki office tray kam kum ka PWD PHE Health Department but Forest kindaitli ki post ka PWD balat ai hashangpung Mairang Shillong South Umsning Nongston pat kiwe kumuskan mau ipi ba sekretariat kadon ngadep insya Allah kadon aspa santulai tali ki bahkan ta harusri kosyor aspa a but hagiwi department bangana sedep ai kadon khat news pa pra ban menta asmi pada ngana yo report na PWD PHE Forest Labor baka Health tika pus menta asmi ka ba nganwara aspi ka total vacancy ka don South Pa and Ripura teli tika PWD ka medical Joai ka like khandai teli Shangpung Step Engineer ka like khat arteli Mairang Step Engineer ka like South teli Shillong South ka like Ndru teli SE ka like arteli Umsning ka like Laiteli EE Central ka like khandai teli anta West Karohil ka like Shoteli Nongston ka like Santeli Mechanical Tura ka like Southeli but Chief Engineer ka like Alphandruteli te ka Forest pade ka like Post Prapo Ateli DFO Joey ka like Alphandruteli Social Forestry Nongpo ka like Alphandruteli DFO North Karohil ka like Alphandruteli Hapo Labor ka like Post Alphandruteli Po Health ngayon report mo DHMO Risubel para kalait Arpoteli po health Risubel tana po PHE ngayon report naka Arpnyoteli gibran yung PHE kapu sa balay po PHE kadon aspa South Nyoteli ka kita Shillong Moplang Division 2 kalait live po Southeli po Moplang nung po kalait Arpolaiteli kani PHE mo Arpolaiteli Mogorwat Southeli Hampati Newteli Umsning Khatsanteli Risubel Belpara Khatkandaiteli William Dakar Druteli EE Juwe Khatwaiteli Rural Shillong Laiteli Hill Division Shillong Newteli Gitar Shillong Division Shillong Arpolaiteli SE Nongston Southeli Electrical Joai Khandaiteli EE Mairang Santeli EE Drainage Kharwaiteli EE Tura Khatsanteli EE Sora Khatsanteli EE Electrical Prateli Investigation Tangiwe Nongston Mdan Post Nongston EE Nada SE kita Shillong Druteli EE Electrical Division Mauplang Arhoteli SE Tangiwe te PHE kalai aspa South Nyoteli total kapoi adu South Spa Andrew Prateli post ki balai ke bang ayo report menta dengan suka anti bang ne phi ba apo kani ka PHE patmin hak jinsya ladon ka cabinet decision hawa raja kharlaiterik araja khanyu kaba ka government ga debrai ba kadon ka polisi ban aikam ye kino ibrio ki ba ajaka ti habidi bagani ka ordal kaba lapas da cabinet jombukul dan keto gani bala aja ka post ye kitu ki ba ajaka kum ka post SA LDA ba ki wi dan bade ki bam pat ai kum ba la hukum daga cabinet apo ka PHE department don ru department apo PHE kum ka Hill Division na kajinsya kani ka komisioner kraw la debdu ti haga arja khandriu na thum komisioner kraw iwe apo ka Hill Division ti kani ka report ka bang ai sa pimenta ti habede ba kani ka PWD bang suyo report menta sini ti po chief engineer kani kala ka post apon riuteli
Arthurtuli ke LDA ke like Hadway Taipis ke like Pratli Beyond ke like Newtuli ni po chief engineer kita tadi ke bang awan ICP habis bahkan ni ke RTI ke bang ayo minta kumba syu dia tu EP bahkan ni report ke bang ai mendai tak ngai tang sapi pa iba andre ke ni report ke bang ai sapi sibi dan miet ngap ai respond delhin maka don ka intelligent ke ba pentip yang apa pidai hab ai ke report for ministry or bedi with the like post nomor bak bisa amle ba anang ne bisa te wara ka puat ka sanction is the government di kikwa pentip kayu government of Kelia kale nomor ba kani ka post kadi sanction post ti ra ka post minta yedu araja arpo nadep ai sport DSC ban code interview ban code exam redu menta bun nadu araja arpo hadu menta kim pan perlong exam kinang lombagan ti habede bani kan jingle ang sarkar nakaliang jonga kani kan nasyong ya government ang khliya bakan lada pimle i kani ka black remark ang taka phone ni government ang khliya magani jingpan report na po intelligence government of India kadoni asian je ti ka tangam ti kamram jonga kalong ba sim bakal ai report professional fundamentals ni di sibi demi to ngara ai report po ini intelligence government of India itang ini karip kumau pi ka report ng pariolot mentai department ng buon ng pariolot adien bangla elot ka report makani ka hab akan negligence of duty ro mag negligence of duty babat ya post kumau pi bar ka shift teri nga habu your shift teri mag balik negligence of duty ka ha dia sir ka bang ta balik pimle ha ka por ka de ban be ka babiang la thum ni ka dia si ki membantu la sir de pisa MPSC la sir de pisa ni ka wan he ka negligence of duty Desa kini department desa kim inform je poka DSC katar ka hab negligence of duty katar anda bangayo ka report nga salek ka bede benle kita kat hadu minta saya kena tuli DMH ne po district balik hadu bentar ka report nga payo ane hajan dah kapau imat baka don ka maknet sekarat hajan desa ka klan ka maknet kam sai ba dia ka payo po district medical health officer ada iskasi iskasi magani di kami nga banga nga kwa ban tip ya ni lalu menof la pa le kana mata la ar banai la tamta te kejingkeli kalau balik penslim ke report mentah gui la banai balik kene mla banai tip dah se baga klan baga maknen das keter tam tip yang RTI ka don ka time frame ada ke time free si banai ni sia ngala lagi si banai kalau hak fai ka appeal la pa appeal mentah kapun gelong ba nakaliang bo director le pas tu lo timentangan up ngania ya pinta si tayo atio ada ramai dengan hafai ngala bani kendu berkhidmat batu direktor maka kamde kamram direktor bala pha kopi sabaro di department timentangan up pinta si tayo atio